Dobar dan, danas ću vam pokazati kako napraviti intro. Znači, većina vas zna što je to, ali mislim zna kako napraviti, ali evo za koji ne zna. Znači, ja ću na Camtasia Studio, vi možete i na Sony Vegas. Znači, ja ga tamo snimam Camtasia, pa evo, što vi trebate da uradite? Znači, vi trebate neku sliku koja će da bude vaš intro. Naprimjer, evo ja ću sad dodati moju sliku na kanala, tu. Znači, vi možete sada da sa ovog slika bude miruje, a možete da neki efekt dodati. I šta trebate da radite? Znači, kada idete tu, onda dodate sliku koju već hoćete, onda će se ona stvoriti tu, vidite. Onda idete desnim klikom i kao u prezentatu tamo at the playhead, ili samo će pisati dodajte na timeline i samo to. I evo je. I šta vi sada, ovo sam skrenuo šta dirajte. I sada šta vi radite? Vidite ovdje. Vi tu možete podešavati koliko će vam intro da traje. Evo ja sad najbolje vam je do 5 sekundi. Ali evo ja sad 4 sekunde. Sada malo. I evo ga. I šta sada radite? Vidite. I onda znači ja kako to izgleda kada miruje. Što je ovako izgledalo na primjeru počne videa. Ali, vi možete ići znači ovdje na ovu transition, tako nešto na okrećitati na razred. I sad imate na primjer, znači to. Čekaj, imate ovo vidite, imate ovo, imate ovo. Da bi neću ja sada mnogo to da pokazujem, to vi isto čujete, ali šta već ima. Evo ja ću na primjer ovo mi se najviše sviđa. Ili čak ali da, ajde. I znači hoćete sada to, da bude vaša slika, ne ovo nego da bude vaša slika. I šta ćete, samo idete tu odaberete, idete desno, idete tu select media. I znači sada ništa ne dirajte, sve vam je samo namješteno, znači sve vam je namješteno. Samo to dodajte i evo. I sad ću to ovo i sad ću opet krenuti i onda počne vaš video. Ali, vi na primjer, kako dodati video, opet idete na clipovi, idete na media, naćete sada gdje ste spremili ta vaš video i onda će isto ovako kao slika biti, ali evo, onda vidite add to timeline i onda će sad tu, to nemojte ništa dirati, to je samo koliko video traje. Evo ja ću dodati, dodat ću jedan, na primjer dodat ću, ovdje jedan, ja mislim da sam imao, možda je sad bilo, sad sekunda moram se intervenirati, nemam tu, morat ću tu, znači ne mogu setiti, full, i uglavnom sad dodati tu video, ja ću opet, čekajte, izvinite, samo da se izbrisam, pošto mi ne treba, sad ćemo naći neki, možemo internet dodati, a sad imamo na površini. I što sad radite? Idete opet intro media, nađete vaš klip, kliknete tu ovako i evo ga video, idete add to timeline, opet to, i sad vi pustit ću sve iz početka. Možete zvuk dodati, ali to ako ko hoće, sad skinete zvuk sa YouTube-a, opet tu naćete to dodate i samo add play i neće priznate. I kada se on tu stavi, vi napravite da je uspored sa ovim i to je to. I sada to ide, ali ako vi hoćete i na kraju, znači da bude intro, znači ovako, da ne završi samo ovako. Znači dođete i na kraju, što sada radite? Opet idete na timeline i evo ga. I sada vi možete da opet namještite koliko će da vam to traje. Znači ja vidite ovdje duraciju što piše, i sada tu naćete 4 sekunda. I to je to. I opet tu isto zvuk dodati ako hoćete. Znači i ovo je, znači sada će na svakom videu će meni biti ovaj intro, a kad ću nekad dodati zvuk. No evo, vidite
kako ide. I sad vidite, ću preskočiti cijeli plat. Ajde. Samo malo. I da, zaboravio sam. Idete na tu, znači to kliknete i sada dodate, vidite translation, znači opet isto i dodate to, idete to, iPod i sada će opet vidjeti, znači možete da vidite to. Znači ovdje ide. Znači to ako hoćete da, može i ovo. Možda nam neki, ovo na početku, ovo na kraju na kraju, može to. Tako lepo. Znači, ne znam što da kažem. Osim i